Bedah yak setan Nabi Adam yak pegahai bek gade li nah sabah hana so temayang sayang. Trip gade so tayang han so paduli tetan. Kake bedah rame-rame yak setan Nabi Adam pat. Ban sabohnya mak tajak akhirnya merempok. Wahai Abu Bashar, dan mengadu bak Nabi Adam. Wahai Abu Bashar, wahai bapak manusia, nepegah sehat bak Allah. Niyo adili kamu gedeh bek gade lauro tarik cukup trip kan. Ne kabeh doro haso kamu nyo gesul le Nabi Adam. Cuco lelaki maah cuco hang kujut pegahai ba Allah lun jamun pernah ku pajuh boh kuldi cuco bek lekan gata umat ro ko hai ku tulung gata pagampung gelempang menjim-jim beralo hang ku tolong lelaki maah cuco sejak Nabi lain tajak ba Nabi Nuh karena alasan ke pegah sampai terus Nabi Isa hanjit ke tulung Nabi tanya alam surga ge tanya muwet-wet pada masyarakat ya Allah ne orang kampung gelempang menjim-jim awak paluh awak paluh sayang ya Allah ya getak lun hanai tepat lam ne petren lun ya Allah mangat lun bantu kake saanyan ho kata malaikat Jibril siap ya Allah cok Muhammad duduk bawah aras mangat ke tempat luman getren Nabi di bawah aras kedua orang saanyan tengah meputar-putar ya setat Nabi deh dengan suwahai manusia kumpulkan kalian pada hari ini menuju batimbangan bedah jak mak sambilan tajak tapak kaki duruh tulung fa angoh perut lagi tu blender itu biar dada rili takur hut mata tu suat duruh kulit ulai duruh aso yang nabak tulung duruh tulung jet lam kurung bedah jak lam selama 50,000 ton cukup jo tajak bak timbangannya tengah tajak tiba-tiba kaduh tak dengar likut sulumo kameng plung unta plung rak likut tapi dengar terjara jo tak su mendang rupanya makin trip tau laju ngam demu pio he lun tat meh hana da koknya ham demu pio he mo iya baba handa demu jip nanti kuero nyo kaglan to pio he rupanya wate karap tongan getanyo Allah gekun bak binatang yang wahai kendaraan jemput hamba lun sayang tak tanyan kabeh duruh tapak kaki serentak idam kaidam unta barisan pertama lumo barisan kedua kameng barisan kelai dengan izin Allah ji pegah haba ye heuy tanyo tengah tajak wahai manusia bek tat ne lanjut long kalan kabeh duruh perut dengan ngan suum tat ne ada kamu bah ke dik tingan manusia pani binatang lagi dulu ai awak kata sawa suut de kameng lumo unta na tingat ne jamun boroji ne celeng peng bacut rupanya bawa dengan ne pok celeng ro raya haji ne ablo tubuh lun saboh ne kurubun na tingat ne jamun natingat ni jamun boroje ni celeng peng ni fok celeng ni cok ni ablo tubuh lun ni hakikah kena tingat ni boroje ni bagi ke fakir miskin yang kamu kurubun dan hakikah jamun awak kata isu kami lekun hai letak temanyong kang kai ajukan